kaya katamungan, at yuta na po kim Biyernes, ika-20 a Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakyabe tala po kin kakatamong intensyon, kaniting kapag masusyan, para king kapasalamatan, Atoy and Mina Bustos, king karelang wedding anniversary, Gracita Bautista, Divine Brown, karempong makatuknang Kim Bliss, Purok 6 and Balite, Roxil and Robertine Gozun, Roberto Jose and Mylene Gozun, Lito and Lori Savanta and family. Para king kapasalamatan king Aldo Quebaitan, Telma Yap, Susan Lacambra, Bridget Hannah T. Balido, Rina Marie Cortez, Venecia Loran T. Sapanta, Purificacion Bobias. Para king personal akayadwanan ng Agnes David and family, Eleanor Ventura, Nicolo Pineda, Arman and Mariette Nang, Herminio Lenet Nucum and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Bernie Baby Henson and family, Socrates Bingayan and family, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Mark Homer Munoz, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gowingko, Phil Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan ng Wilhelm Llanes, Raisa Immaculada Garcia, Nina Francesca David, Eloisa Tonggol, Jennifer Manarang Canlas, Orlando Castro, Estrella Borja Hobian, Janet Esguera, Mylene Salamat Soberano, Fe Kailaw, Eller Vitug, Jocelyn David, Simple Lopez, Susan Lacambra, Zenaida Talorin, Attorney Dante David, Emilia De Leon, Raul Florida, Leslie Sitson, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatadtamong mayangon na biye, Rafael Candelaria, Ponciano and Maria Gomez, Jace T. Sapanta, Norma Rivera, Edgardo Santos, Maria Antonio Delfin Pablo Emplacida de Castro, Veronica Obis, Zoilo Seferina and Lourdes Cunanan, Arnel and Peter David, Nardo Garcia, Araceli C. Macalino, Luciano S. Olalia, Vicente and Ellen Tamtangco, Marilu Valerio Soriano, Felisa Soriano, Ricardo Martin Sr., Alfredo Agustin, Sharon Malonzo de Guzman, Brigadier General Napoleon M. Angeles Sr., Alejandro and Milagros Resurrection, Cesario and Rosario Garcia, Jefferson Gonzalez, Vicenta Judilia Kinkayang 40th Day, Zoilo Briones, Mario Tolentino, Heracleo Lacap, Minda Ordonez, Fortunata and Fernando Figueroa, Evie Razonabe,
Godofredo, Jesus, and Nenita David, Antonio and Annette Sikat, Alimatar Alfad, Priscilla Estoesta, Federico Macalino, Primo Lacson, Venancio Garcia Jr., Loreto Martin Pablo, Anthony Pablo, Gerardo Martin, Priscilla Bognot Dizon, Magno and Francisca Hipolito, Maria Teresa Morales, Alex Resurrection, Cesario Garcia Jr., Chobaldo Hudilla, Eduardo Bobias, at ding Sablang Kaladwak in Purgatorio. Talakad tamo po at makyabing magkanta, kindalita pamukulat. Imbalang panahon o ginupuryan ka, imbalang panahon o ginusaman ka, kalendot kauran ka nawang kaskupan, tula mo o ginuking puso ko sa slan. King Leguning Igpa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya pa sisilim po kaya kongan. maya pasisilim po mo. Kaya beda po rin kaya katamong pamilya at kapatad, komunidad king Sitio Bliss, Purok Sais at Baliti, at kareng organisasyon da rin Charismatic Crusada at EMDC, at kareng sisimba kayong online, abi-abi tayo pong idaon kaya katang misa. Purin ng Diyos, pag masusyan tamo yung ngeni, tapi gagan na ka rin, daratang. O pagsisyan ng may labas, ingeni, yang atin tamo. Tam sisiran, ta sasayangan. Kapatad ka rin panahon, panetang babalikan, ing pamagkamali ng may labas, o kakatakutan tayong daratang. Na mabibiye keng katang panahon ngeni. Ing grasya at pakalulo ng Diyos, yasang manatili kaya katang. Ngatangan po, magkumpisal ko. Magkumpisal ko king Diyos sa may paing tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaluwang kakulangan. Uli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilamang Birhen, karin sablang anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutang. Ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakantala po rin kaya katang panalangin, din kaya katang intensyon, king kaya katang Santa Misa. Oy paming mayupaya, bustan mong yung sala ni kaya kang katutuan, at yang mantabe kaya kami painturo king kaya kang kayarian. Uling yamu bukod ing tune sala keti king yato. Kristiyano yung lagyumi, at ing ebanghelyo yung kaya kaming kakatula. Mananasanang ing lugod mo, iubog na kaya kami, ing yampang mo kaya king pamaynaus mo kaya kami. Itiadwan mi kapamnatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Balo ko king alang kayapan, amayayakit kanako. Ngako wari, king kakong pangataw. Bistaman na tsuka ko itang kapagnasan, dapat king mayat.
Eku ararapat ing mayap. Asukat kong daptan. Bagkus ing ararapat ko, yaing marok, ay eku buring daptan. Nung ing eku sukat daptan, yaing arapat ko. Mga baldugan kingaliwa, na akong mismo ing darapat kaniti. Nune ing makirapat, yaing kasalanan aatsuka ko. Iti yaing prinsipyo atuklasan ko. Ning burikong daptan, ing mayap, ing marok, malapit tsaka ko. Ing mabilog kong pangatao, matulayak ing batas ning Diyos. Dapat, akakit ko kingating aliwang prinsipyong magobra, king kakong pangatao, abala mo, metong yang prinsipyong pilit sasalansang king didikta ning loob ko. Gagawan ko na kung biyag niting prinsipyo, ning kasalanan amagobra, king mabilog kong pangatao. Ninya, tao kong tutong makalunos, ninuing magligtas ako, king katawa na ini, at king upaya, ning kamatayan. Salamat king Diyos, adarapat kaniti, king kapamilatanang, Yesu Kristo, aginu tamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing dalita pakibat, tamo po. Kako iturumula ring kaya kang tuntunan, o Ginoo. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Pagkaluban mo kong belwan, ampong kabiasnan, uling kakulang panaligan, ding kaya kang kautusan. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Maganakaka at mitmong kayapan, kakong iturumula rin kaya kang tuntunan. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Bustan mong ingalang kupas, alugod, muyang mamatula kako, antimo ing pengako, mukako, agkaya kang talasuyo. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Eko mate, nung ing lunos, ibemo kako, uling tumula ko, karing kautusan mo. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Din kaya kang kautusan, kapilan man, eko la kalingwan, uling ilang pasari, kening makaba kong biye. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Iligtas mo ko, uling bandi mo ko, at uling magkapilit kong maminto, kareng utos mo. Kaku iturumula rin kaya kang tuntunan o Ginoo. Talakad tamo po bang parangalan ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Ibuklat mo rin puso mi o Ginoo, ba makiramdam karingamano ning anak mo. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ka ang timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkan San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang Jesus karen tao, nga kakit yung makapalingululam king albugan, agad yung sasabihan ing muran. At makanyan pinamaning mga palyari. Ating tsup ning angin, king mauli, sabihan yung daratang ing lisangan, at makanyan pining mapalyari.
Hipokrita, baluyo, ing kabaldugan ding tanda, ning banwat yato, bakit ayo man balong dinan kabaldugan, ing kasalukuyan na panahon? Bakit ayo la atulan dili ding matulid asukat daptan? Nung delom da ka king husgado, makipag-areglo ka agad, king midalum ka, kabang atyuko king ating kopang panahon, matakdang itaglusyo ing dalum at ibiyena ka king west, at ibiyena ka ning west karing pulis, ating pulis isukulda ka, at sasabihan ko kaya kami luwal ka rin hanggang makabayad hanggang king katatawlya na sentimo. Kapatading may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Life is an eternal now. Imbieta mo, alangang ngeni. It's an eternal now. Imbieta mo, araranasan tayo parating ngeni. Kasi ito naman nararanasan kitang milabas na. Ngayon kayo burita ang parating isipan ng milabas. Pati naman taong panedang isipan ng daratang. Magplano, mimisip, migagana ka. Pero alam mabibiye ngeni. The gospel today tells us, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky, and you do not know how to interpret the present time? Baluyo, basa ning daratang nga panahon, ning amyam, muran kanyan, daratang impali, milabas, baluta mo. Pero ngeni, etamo didenan ulaga. There are different ways to see times. There are different perspective of times. Ating taong mibibiyala keng milabas, they live in the past. Halimbawa, those who have strong trauma of the past. Kunyari mo, ang tanganaka, penasakit da ka. When you were young, you were abused in different levels. Kaya school, you were bullied, may nga pakarine ka, keng kareng kaluguran mo, may nasakit ka, kareng pengari mo, at ikang paginakit, kareng kapatid mo, pamilya. You are acting out the past wounds and the pains today. Milabas na pero daladala mo la pa rin detang milabas sa masakit. Tingong kwento kaya kayo na. One time, there is this very rich family. They have a big business and they have a big house. Maragulya po yung negosyo da, maragulya naman yung baleda. The father, secretly, is a gambling addict. May addict ya po kay sugal. Muptang sugal lati-lating sugal. Ita pong sugal big time keng casino. Da po balo, mga pisali pala, ingkarelang pibandyan. Ingkarelang pibandyan, potang masambut ya sa sanglana. Up to the point, you know, makalungkot man, the business closed and their house was sold. Because of the father's gambling addiction, they lost their properties. You know what is sad? From a very big house, they have to live in a small apartment. That's very painful, isn't it? Dati ka daguling baleyo. Ngeni uling susugal itatayo. May gisan. Itang karelang negosyo at karelang bale. You know what is most painful? When the children pass through the house every day. O tabalo, kinang wala pa namang apartment, lalabasan ditang bale. When they go to school, they go to church, they go to the market, they pass through their house. Po masakit itan Labasan ming maragula bale, maka-tricycle ka, sabihin mo, dati miyang bale ito, ngini, maka-apartment lang malati.
Sometimes they call that our traumatic past. Itang masakit na milabas. You know, when the children, if they are not processed well, pota, itang sakit na lub kan tatara, namipaldan, namisara. Giyang matwano rin anak, at ila pa rin paginakit, keng milabas. There's no closure. On the other hand, it could be a positive past. I call this a glorious past. Itang masanting ko dating milabas. Nung di nga ka rin, sabihin, kanita makwalta kami. Kanita gyumi. Itang mibibiyala kayong milabas, pero ngayon alina la. Sometimes you hear this from the old people. Balo mong balo po tang matuana ka, kalupa ko. Pota sabihan niyo po lulwal kay ngasbog yo, nyan tangi kami makanyan. O ti kayo makanyan ko ngeni. During our times, it's better. The times today are not good. You call that living in the glorious past. May biya ka kayong masanting ang milabas, ala ka nga kagit masanting ngeni. Living in the past, like ating meto nga sine, yung title na Somewhere in Time. Matuwa niya po yung sine ngayon, 1980 pa. Yung bida ay Christopher Reeves. Christopher Reeves, may ka balamat inyang coin na kebit kayong bulsana, mintaya kayong milabas, 18th century. At inyang akilalang dalagitang malago, maging ng girlfriend kayong milabas. Kaya ba't ilana? May inlabla. O kabira, Christopher Reeves, bigla nangigit pa si Baytang coin. 19, migbalik ya, kaya the same time. Itang matwa, may lakwan niya. Itang anak, may lakwan niya. Hanggang metwaya, babalikan, itang kayang milabas. Itang kalugurana ay nanayakalinguan. Kaya ba't misa nikit niyang Christopher Reeves? At suya kayong wheelchair. Makalawe ya kayong malaut. Iya pala ita maging girlfriend na many years before. Yung title ng kanta ating sine, Somewhere in Time. Nuka rin man kayong panahon ng milabas. They never enjoyed the moment. Neng kaya po malyari kaya katamo yan. Neng kayong austakreta, yesterday people. They live in the regrets or the remorse or regrets of the past. Or sometimes in a positive or maybe negative way, they live in the glorious past, the dreaded past, and they never appreciate the moment today. At naman detang ingkarelang isip pare kayong daratang. Panilang mimisip kayong daratang. Kunyari mo, nano kayong malyari kinabukasan? Diyos ko, kapil na mayaring yung pandemya ngayon eh. Makatakot. Puta naman, may yari ng COVID-19. O makanano no, may ka-COVID-20. O kaya COVID-21. When their fear will overtake their time. What will happen tomorrow? We are not sure of what will happen in the future. There are so many uncertainties, questions that are not answered because of this pandemic. What if there is another stronger virus that will come? Then kaya po, potang makanya, lalo tanang tatakot, lalo tayo migagana ka, pamandintang pigaganakan tana, pakaisipan tana, makananutana kayang daratang. O sabi napin yung pangadita mo, Aldoldo, ibiye mo kaya kami, king Aldo ngeni, yung kaya kaming kakanan, ibiye mo kaya kaming tinape, king Aldo, give us this day our daily bread. Naman tang, daratang apulong banwa, 5 banwa, tapa po pakaisip ita. Ding naman naliwa, masyado ding pagmayabang kinabukasan daw. Suspended all schedules for their enrollment because they're waiting for something great. Potang masyado lang excited kayong daratang, da naikiting ngeni. Kanita pong seminarista kami, ating kayong kakaluguran, atin lang petisyon Amerika. Siguro balo yung rin makapetisyon makapetisyon la. Aro, datang no rin petisyon, datang na la. O titatang da masyadong excited kayong daratang nga panahon. No pe pag-aral da nga anak. Hoy, daratang na yung petisyon tamo. Ako mag-enroll. Total naman, munta na yung Amerika.
Rugo, may yaring school year, ela din taging petisyon. Mitok nang lang magaral da yung anak. Yung gagawan da rugo, manaya nung manaya. Sabihan ko mo po, tintang panayan, tindaratang amayap. Pero ay tutok na nga mabibiye, hanggang ngeni. May sayang niya yung biyeda, panahon na pamanaya. Keng daratang mas masanting pero, itang panahon da keti, bibiye. Yung abstakarela, tomorrow people. They could they could live in fear or too much anticipation or over preparation for the future. Di ko pong kilala, teacher ya po. Peka sinup na. Tutupin, peka tipon na. Tinipon na pun tinipon para retirement na. Mayap naman po may kapag-retirya. O tayo naman po tinggap ng retirement na kakamatayan na lang. Siguro, pila na mong weeks lumuwal na laretang kayang retirement. Kakamatayan na po. I'm saying, sana ay malyari kaya katamo niya. We do not know. Even as we prepare for tomorrow, sana man ibiyayan tayong ngeni. Tamo si sayangan. Because many people are fixated in another time zone, either in the past or too much in the future, but never live in the present. We have a special gift. Aldoldo at intang regalo. Nano yung po regalo tamo, Aldoldo? Ingbayong Aldo. Today is always a special gift of God. You cannot change the past. It already happened. Yang nanggawan mong, yang nasabihan mong, yang kumiyakan ka. We do not know the future. Pero nga pong ginuwa, yun na kayong kinabukasan, yun na pigaganakan. Ingkaya katamo mong assignment, biyayan tayo yung ngeni. Pwedeng sisimba ka ngeni, pero yung isipan mo, kakalingwan ko itang malan, makasable, kagalang minuran, may basa. Aroy, itang kana akong malan, makamarinade po ita, makababad. Pota, mangupas. De kaya nga anak ko, tinuno kayang nasi kanyan, sisimba ko kanyan, at ko keni, pero yung isip yu, at yuya keng sumangi dadaratang. Anyapin po the present. Bali po salitang present, dakalya kabaldugat, many bunisabihan ng present. Now, this time, this moment, ngayon. Present, the moment, the source of our momentum. Another word, present. Potang inaus da ka keng eskwela. Manuel Garcia, present. Oh, eya po, nang bunisabihan nita, at Chuko Kenny. Eko absent. Ping Lacson, aluway tandaragal presidente niya, tagkakatamong commentator lector. Achuko po Kenny. Achuko Kenny. Achuko Kenny, ngeni. Present. At hindi pa pong metong kabaldugan ng present, regalo. This is my present to you. Owning the down ko kaya I present this to you. Regalo. Kasanting na po ne. Ngeni, achuko, regalo. Enjoy the present. Enjoy the gift of being here. Itang achuka keni alay lub mo. Achuka keni alay ngisip mo. Sayang. Masasayang sisimba ka. Alay lub mo, alay ngisip mo. Mabibiya ka. Alak ang panahon. Live in the moment. Savor the present. Nga na po nitang metong susulat, because life is an eternal now. Ang buhay ay walang hanggang ngayon. Ing biyeta mo alang hanggayang ngeni. Lenyo man, kem biyeta mo. Potang makagising parating ngeni. Potang may papatay kayo, napon. Ing kakatakutan mo, bukas. Bibiyeta mo ngeni. What to naman dapat tang magplano? What to naman dapat tang mabiyasa keng milabas? Pero keng panahon,
Keng mas marakal ay atensyon tamo. Tamo sa sayangan ning oras tamot biye. Ngeni. Misan po ating meto nga matwang lalaki, makasakay ang bus. He was riding a bus, an old man, and he was bringing a beautiful bouquet flower. The flower were so beautiful at ing bus, it was surrounded by the scent of the flowers. Anak abang look ang bus kasi retang bulaklak dadala na nitang matuwa. Ita pong meto nga dalagita, a young girl was sitting beside the old man. Lawen ng bulaklak. Lawen ng bulaklak. Lalo ng bulaklak. The young girl was so attracted by the beautiful flowers the old man was bringing along the way. Apan sinaning matwa, the old man noticed the young girl was so attracted by the beautiful flowers. And then, nyatang bayo yati pa yung matwa, tatal na ren bulaklak. Para kayatang kanto. Itang mata nitang anak kababay, tutukyano ren bulaklak. Ananitang matwang lalaki, do you like these flowers? Buri mo rin yung bulaklak? Sabi nitang anak babae, yes, I would love those flowers. Ane karagulatiman itang babae, ane kasaya. Well, you can have them. Biro mo, total stranger, ane kilala. Binyano rin itang bulaklak, itang matwa lalaki. Tinipanek yung bus itang matwa. Makanya na panahon before November 1. Tinipaya. Mintaya keng sementeryo itang matwa lalaki. Pintalaning asawa na makakutkut ya keta sementeryo ka rin. He visited his wife in the cemetery. Kay ba't may nga diya ketang harap ning kayang puntod ning kayang asawa. Kay ba't nang may nga di after praying for his wife, sabi na keng wife niya, you know, I'm bringing your favorite flowers. I'm bringing the flowers you really wanted during your lifetime. But I never gave them to you. I wanted to give them to you now. But it's too late. Biya ko sa reta bulaklak buri mong ngeni. Mo naman na-enjoy. Ala na, milabas na. Ala na akong ngakarapat. Kanita sanang mabiya ka, gewa ko. Yang gewa ko na mo, binya ko na laki tang anak. At least mag-enjoy ang pangeni. Karetang bulaklak kareta. Pero ngene, nagyang nang ibiya ko keka, ala na. Live your now. Biyayan niyo po yung ngeni. Eyo bukas-bukas ingagawa yung mayap ngeni. Eyo papanayan ing mayap ang grasya nga ngeni. Bisa kang mamatawad. Bisa kang mamiyapatawad. Bisa kang gawang mayap. Bisa kang sumahok. Mo na panayan ning daratang o pagsisya ning milabas. Gawan mo na ngeni. Sayang. Because life is an eternal now. Ang buhay ay walang hanggang ngayon. Because kindness does not need a schedule. Forgiveness does not even need a special time. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Oy pa, dakal tanda apagkalumuke kami banabalomi ingke kang kaburian kingke kaming panahon. Ngami pong manalangin, Gino, dinan mo keng sala banabalomi ing kaburian mo. Gino, dinan keng sala banabalumi ing kaburian mo. Para king Santa Iglesia Katolika, ya sana ing maging mayayakit atanda, para ka ring sablan tao, ban akit da ing misasundo ng obra, king kaligtasang Kristo, ipanalangin ta king Gino. Gino, dinan mo keng sala banabalomi ing kaburian mo. Para ka ring sablang pamuntok politikal, akit dosa ring tanda ning panawon, ako kulayit para king kalayan, katarungan panlipunan, mipapante makatawong katuliran, para ka ring sabla, ipanalangin ta king Gino. Gino, dinan mo keng sala banabalomi ing kaburian mo.
para karing daralan kasakitan, ingkarelang aklis, para saup at lugod, damdaman dasa at tanggapan, ding para ran tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang sala, banabalomi, ing kaburian mo. Para kaya katangan, akit talasana at damdaman, din tanda babiyening Diyos kaya katamu, king kalikasan, king biye, karing kapalyarian, king aldoldo tang pamibiyebye. Akilala tala naman sana, rin tanda a iparalata king metong at metong, king pamagnasatang lugod, kapatawaran at pamanalastas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayang sala, banabaloming kaburian mo. Ngani po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Oy pa, ibuklat mo ring puso mi ba nakilala mila ring tanda, ayalang patugot mong iparala, king metong at metong ke kami. Ban kanita, kay tiking yatu, maging lalo yang masanting, pituknangan para kay kamingan. Itingan adwan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Anggapan mo, Ginoo, ayin ayang pangnikeka, tinape at alak nialilan, yang ayang pangnikeka. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo, itindaong karinggamat mo, king ikapurit, ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, tanggapan mula, reting kaya kami ngayon, at manano na sanang iting sakripisyo, ning kapurian, padalisaya na rin kaya kaming puso't kaisipan, at gawa na keng parating masigasig sumuyo keka, itiadon mi kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan. At kaya ka Iyat antimurin, nayo reng pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan taya in Diyos a ginuta mo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa, Diyos ing alangangat lubos mayipaya, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Kaya binayuning sa blang bagay at dinina na kengan dake, king kaganapanam. Bistaman Diyos siya, linubas na yung kayang sarili, king kaligayan, king kapamilataning daya ng mibubuging krus, inatadda ing kapayapan king yato. Ulinita, mi parangalan niya babo daring sablang lelangan, at meging pagmula nining biyeng alanganga, karing sablang susuyo kaya. Inya kambedring sablang koro, ringangel, karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya, mitnoy ay banwa, at ilabwat king kekang, liga
ligaya. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Waning daratang kilagyoning Ginoo. Hosana, Hosana, King kakatas-katasan. Tunay ka pinbanal o igpa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Baya mi daon ko sang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka. Piraso na et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananiye, itiyeng ka na akong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbayo talanganggang tipa na mi bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayo ang misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo me teya, I Kristo me beya, I Kristo mabeya at datang yapa. Inyang ngeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me keka tinapenimbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka yung pepalyerian mo kaming matampang talakat arapan mo. Ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo king ikaming ang sanang misulo-sulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpay, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, adi hanggang malugod na susuyo, sasaop, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kaya king kaya kaming parokya, ating kapamilyami, kabaryot, kaparokya, king sitio, Bliss, Purok 6, Baliti, din kayabe mi keti king organisasyon daring karismatik, Krusada, ading EMDC. Ginu, ganakan mo rin kapatad ming pepainahon at manenayang subling miye, ading sablang meyangu abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen into ning Diyos, San Jose kayang esposa, ding sablang apostol at santo, at inupat king balmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Diyos, igpa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katangan. Kami at yubanwa, di sa banyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamitwan yelog mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwan yelog mo, ing kakanan mi, king Anualdo, ibiyemu ke kami, ibiyemu ke kami, king Aldong Yeni,
mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng ni kasala ke kami, emu ke ipay, sa walking tukso, nunay kabusking marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupan ning kaya kang pakalulu parati kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya kain kayarian, atin kayupayan, atin ligaya, manggamang kingalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimuri. Malugod tapong ipakit, misasan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo kongan. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato. Nuwan na ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, e ako matampan tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga manu mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maygit kin sablang bage, at pagnasang ko, intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umiyak amuman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Ginoo, yang pasok ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan, ing Ginoo, yang pasok ko, yang mangat mo, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, kaya manibatan, papagpay nawan ako, king malay.
baglapo adanong karing nako tatarian yaing pasol ko yaing ginuko yakabot ing bandi ko ing ginuyang pasol ko yang mangat mo king kakulangan ko kapilan man eko kakisanan uling sabla kaya manibatan kapilan man eko kakisanan uling sabla kaya manibatan. Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan kaya kami, at may kamatena, karindakal ataw. Adwan mingeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat meke kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mila, ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kimbansami. Ipanalangin mila rin doktor, nurses at din sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo impamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Emula sa paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Mananasan ang paulining masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lug at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael, Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. Talakad Tampo, Manalangin tamo. Igpaming malugot, babiyame kaya kami ing katao na daya ning pakamalan mong anak. Banibayo na ing biyemi karing puso mi. Ing kaya kang pakalulu, babiyame ing garansya, ing kaya kaming pangakabos. Itinganadon mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Maswelo ko po, may kasimbala rin kaya katamong kasityo, king Bliss, king Purok Sais at Baliti. Dakal po salamat, makanyan mo naman kareng charismatic, Rosada po rin EMDC. Palakpakan tala po rin make-serve. At anak po kasaya po tangakakit na kayo. Huling malambatan ng emikit-hikit na po. So mimingat tapa rin po. Ditak na lang rin kaso tamo kayong baryo tam. Pero mimingat tapa mo rin po. Wala na pong mawala po tang makakalali tamo. Kung kaya katamong pamitalamitam. Lalo na kayong palengki o karenda kalatao.
bendisyonan da kayo po. Tingin manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong familia. Kilagyo na ningig pa, poning anak, poning balan ng Espiritu. Amen. In kaya katang misa, midaon umeta tayong mibiye-biye, kayang kasalukuyan, panahon. Salamat. Salamat King Diyos. Itamo'y kayang balayan, ikaw ang kayang papasulan, pakati